Müşitteydi. Endimiga saat 8'e kadar avuz açmaz kavuştum. Kalmadı eleyizine bizim mesele boştan. Karali, o bir oşal turundayken, eyde şurada. Kızlaska aktualne. Ah bu uşak mı var bu uşak? Kamile! Dürüst eylesin İlyas, bulmagan eyber turunda şaşırtlarına yaramayın. Bizden kızlar şeyin salkın bulğanı sizgenler, yabılıp da turmağanlar. Nasıl yaşattınız siz burada? Dilşat, biz bu finalda jinergen dileybiz. Kubaya bitirisiz, sizlik de bir kunda tilemeyin. Bir gayret bulur ya. Divana kız formaklara raziyat kılatıra. Mitsimez! Müne nihayet biz finalda! Anlarsınız mı o final? Dişi gittin. Nümune kızaldana gittin. Sen 2-3 günde balıkta deyip gittin. Koytun da hatırına pakette verdin. Anda tingiz balığı. Şuşu mu final? Yok musun yarı finalda? Finalda senin SMS'ları okulaştılar. Bu neydi bizde oyunumuzda? Agrar Üniversitesi'nin ilk tanılgan student ekildi. Qarşılığımız Kazakistan'ımızın prezidenti Minixanov Rüstem Nurgaliyev. Muhterem vatandaşlar. Muhterem vatandaşlar, дорогие татарстанцы, люди. Davlat yetakchisi bo'laraq shuni aytib kelar, har narsani kontrolda tutarli kerak. Значит, сразу начну замечание. Гимн Янграда басарга керек. Гимн звучит для всех, без исключения. Аллах шүкір, залда камералар көп, мы все учитываем. Бүгін отырғандар ертеге басып тұрғандар. Келегіз у меня ковер новый, мягкий. Шаяра, шуща. Бөбет, КВН. Нәрсе деп айтасың келіп, біздің енді қазір ораза айы, мен бек шат. Әне, сақалынан көрем, татар КВН еш молла алып бары. Молодец, хорошо работаешь. Молодец. Вот только жюри молодан қорықмыша, ораза тұтмыша, су ішіп отыралар. Плохо. Давайте исправляться. Мында хөрмәтле ватандашлар, дорогие татарстанцы, хөрмәтле жюри, мында әкәмәт командасы, аграрный университет. Аграрный университетта мен Тимир Шарипович оқыдым. Мен оқыдым. Жюри тағы нәрсе болса айтырға керекме?
аграрный университет бітірген любой кіші президент бұларға может учтить. Сен де бұларға может, сен де, но сен не формат. Значит, какой ты президент, если весишь больше, чем я? Президент, конечно, должен весить, но не так же. Молодцы. Наш совет Асимпеле, она көптен түгел бір районда пенсиялар бермегенler, ақша жоқ деп нояд позвонил, решил вопрос качественно, эффективно решил. Мы там, Роман, ты что? Это что такое? Мы там, что вы на работу ходите? Ақша табылды 1 минутта. Наш совет Асимпеле, Жюли, давайте, чтобы я вам не звонил. Значит, вопрос решен. Жюри подписался, все. Человек сказал, люди сделали. Акамат Каманцы, поздравляю с победой. Человек Матурса, Баразада, Байрамра, Келешер, Шрашула Рахада, Ихтеварыш, Рахна. Нишләп Рамазан айында ураза тота алмыйлар? Скоро Кубок Конфедерации вашего сука мечты вообще никак. Татар блогерлар кем белән бәйләнештә? Бездә татар блогерлары бармыни?